Mama Akwaba, what friend me, Ajua searching, Mesro, now I subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Yeah, wahina yere mesi esiedu. We de me pa chopa asemi a wokan usi ajo mama wakan ye in fact one kase yi. Na eba ne sen na wokase wo no sense John Mahama wo ho no ma ka enti yekufu ade de o ma ka enti zi yentu obenti ba omia. Ni yemfa John Mahama mra na John Mahama de wayi bida. O mema wo ka enti wo ka na obenya adem ni enti no. O ka na obenya adem no. Akwada na woni na woni eja a ye hwe no free no wo ko school free no sa akra no wo ka ni ntina akra ni ntina fi na wo visit John Mahama ya ne begu sini adwuma John Mahama ya ne begu sini adwuma sa time Kumasi wo se Woods Ventures money pa Thomas ya Abo Ventures na mutimi twa movie chewa pa 13 nyina mo na mo yesa adwuma John Mahama ne begu mo adwuma enti na wo ka na ye nya ma wo ya mfa ka na ma onti ne wo siansa nkoto obama John Mahama na wo me yen jata se 24-hour economy wo ho ye medi fufu anajo se 24-hour economy nyeza na nkora no school na yedi omoko no emo wo mu debi wan kasa yi wotuwe nyabeli wadi ni yi pa na emom yeso se nka okọ school kakra nka ba na okọ wanim se na baabi awo yi nka okọ wanim pa nti wo ka na awe nya anem nti no ba me ya enluso election nyeza onluso ne onluso baabi a okunu di hinu kunsu de tiem ne afepa ye a wisesu kaso tie ho no enkwada na ewo no dwene mo da ache ho na sesa wadwe na to oba man Dr. Mahmoud Bawumia ne MPP ye campaign ma wo mu ye campaign wo mu enwene wonko awofu ho ene wo Land Cruiser na obenya adam di aya akesesem no enwene ho dwene mo da ache baabi a okunu di hinu no dwene sa nkwada no mobrofo no da ache na sesa wadwe Hey, mo de see hu mo ani. Ye hu mo ani. Wo ba wi as wo hu musician and as artist bi and as celebrity bi a wa support to MPP. Ne career akofom da. Mo na mo Pastor Lenny Akpade. Obo ata knows you are the most. Mo na mo killing the career. Yenim kura yenim Mr. Beautiful de mo de aye no. South ase. Ende ena makofa sika gere akoya na pampem ase wrewesi. Bigger quiz any Christian ewuni ena makwa akofo mu mo de se obi be support mo de a wonye bone na obi ko support MPP de a ene wa ye bone wo sa akwa we out oti wo kura okeka nkwase se mo kura wonto num wo download mpo ukura kimpaluta no in any case yen MPP fo ye de second paluta o support Dr. Mahmoud kwaku meno nchire mo ne de sebi obechire ma be Ghana fo hu de opese wakanyina ti anya atwum wese no na Ghana fo chire enu echi ya na atwe camera si osuko gina boase kwan so se Kufuado yetrim odinfo omeye etimu mpanifo nim no mama boase kwan atete apro apansam Kufuado tie ye no wafa ekwan no akwakoye ni yi kama ade na wontwe sa camera na ensi usonko ene mo akohia John Mahama mo se sika na ye de ye free education ma omo te apomposo kwabrafo so ahanso nya odia gawusu ene sa nkwada na eko school free no o se yamfa ntolan Cruiser amamonti MPP enko position enu ti Kufuado ye nipa bonani se bi bia bia wadue mu gidi sesenka utimi ko school kakra bia wadu nko atra ho enti dwene ntirima ho wate nwene wofu ho ehemfo emu eni mu nipa na ewo ho no mo anum atenase sa mo tenase ye yiri pa no a akwan ya obefa so ye yini se assembly bia so ye the lawyers akwakoto assembly bia ewia na government no no ye MOU o ma sign contract ni ye yino a sikania wo area ho ana se sikania o ba bibia no omra meye oba beye pa aban ni tua ma kakra eto wose obeti 30 billion Ghana sika obeti no dia to ho se obia no a wo ye businessman bia no a wo se o pesa wo ye what is means ni say ye road ana wo sika kokoye kwan no wie na ban ni tua woka eti dia na se sia Ghana
ye ka ho asem no sign na opesa Ghana no kokoduro na nipa yi wababedi aye a friend is saying wabaya apprentice vice president wabaya vice president vice president no so a wadie no Ghana fo nyina di ho adanse say Mahama so be vice president ni bi ba Mahama de na akoye at a mess or the court on my police forecast say investigating no me de bia no ya na meka say me de mi wo gidie pa say ebia eno ka ho enti na bia atamaso kura no owui ni enim adakura ku no because atamasi say obechi Mahama adinatum ka Mahama ko resign Duncan Williams and a bam. I'm telling you, Duncan Williams in a bam. Duncan Williams in a bam no be settle problem na Mahama timi ye you know. He's a very corrupt person. Very corrupt person. What I say, Anna ayi kwanya ofasu skra so a one Ghana for kasa. It's a big difference. And to about what show mummy a new vice obedi ye ni ade aye yino panoa. Who say aye baomia wa timia yadwuma e free 1992 be pem ne. Obia nu ho a wadi vice president a watimia yadwuma ati se baomia da. yeah Ana ono an kae was say na say mo amudi hu adanse say ma pass dia ene obuoni ani die kwaso mu promote me oso obuoni ani die kwaso so obia no ko school na sa wo pass a me kra na minima de no da bia me bo apo na mi twa e ma ko wanim me ko manim o e dey so obia wa ma ko Dr. Siasare and the Westia Ojase me kra senior buga mo kire me ene chipsa mo bua me ma me ye oh chipsa yi kotokofo no am captain ai o meti no me meti no oh okay me meti no yeah zamsi yi oja ai akwai na o tro fo bi pa no wa tro da so woni ma de emobo na wa tro aduru ba bi na se da bi we de me de patapa nyansa wo me de bakasa ana se chipsa sa wan kire me a me university me nkobi me twa pipa do enti ye bi ma me oh me twa draw enti busa no ya za obekire no onya de pipa na kwa na ze ubetwam na abom nyina enti me te hona me ntimi ntwro ana vim bi ba me mu akoya akofa ayi no akofa pipa ne da pete mu ya isa enti me so me ya na vim bi ba me mu enti untumi me ntimi ntwro bi ana me sore ye me sorry na pipa no okofa na me so me kofa bi enti me duru me desk no ho no ana me so fa the pipa na wa tworo do bi o ka say na me se maza o ka ye dia ade nyina